Mi vas sada vodimo u kulturni centar Travno, tamo je već naš Krešo koji će nam govoriti o Sokratu i njegove smrti. Krešo, dobro ti jutro. Dobro jutro. Tako je, dobro jutro. Mi ćemo večeras u kazalište, znači u kulturni centar Travno. Premijera u 20 sati, Smrt Sokratova se zove predstava i čini mi se da će biti uzbudljivo, ali prije svega poučno, no o čemu se tu točno radi, redatelj Nenad Glavan. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Dobro jutro vama. Sad ono pitanje, kad izmišljamo toplu vodu, o čemu govori predstava? Kakav je njen sadržaj? Pa mislim teško to Sokrata sažeti u 2 rečenice, ali evo mogu neki kontekst u kojem nastaje predstava. Mislim kako smo došli do njega i gdje nas je. Mislim on dolazi kao logičan slijed vremena u kojem živimo, vremena fake newsa, vremena relativizacije svega. Ta relativizacija došla je tako možda i tehnologijom gdje nam je internet dao neku ogromnu slobodu izražavanja i svega, a u toj slobodi se dogode neke neselektivne istine, neselektivne stvari, pa svašta čujemo. I da je zemlja ravna i da se ne trebamo cijepiti, ovo i ono. I negdje smo rekli, ok, mislim moramo nešto tu napraviti, pronaći neki tekst, nešto što će nas malo ipak vratiti na neke konstante, jel? I tu je Sokrat. Sokrat se nameće kao logičan izbor, jel? Traženje istine, ali istine ne da je zadaje, ne da je diktira, nego da je sami propitujemo, odnosno traženje kritičkog duha. To je Sokrat. Sokrat je savjest, postavljanje pitanja, traženje odgovora na tih pitanja, ali kroz jednu metodu, jel? Dakle, metodu koja podrazumijeva polemiku. Ako sam ja vas dobro razumio, a mislim da jesam, vi zapravo od večeras gledatelje želite potaknuti da malo razmišljaju o društvu u kojemu žive i da se zapitaju neke stvari. Apsolutno. Dakle, ono što je Sokrat radio i zašto je i platio, jel, životom na kraju, čovjek je jednostavno provocirao kod ljudi da se suoče sa sobom, da se suoče sa društvom u kojem žive, da se propitaju, jel, i to je na kraju imalo veliku cijenu. Sokrat znamo kako završava, jel, suđenje Sokratu je jedan od najvećih povijesnih montiranih procesa, jel, i u tom jednom pravosudnom rodeu gdje mu je sve namješteno, gdje su njegovi tužitelji dolaze sa pitijskim neoborivim optužbama, jel? Sve nam je jasno, nećemo dalje otkrivati namještena suđenja, svašta iz povijesti očito nismo ništa naučili. Hvala vam lijepa, neka gledatelji sami dođu i otkriju. Eto, poštovani gledatelji, večeras znači u 20 sati kulturni centar Travno, Smrt Sokratova premijera, naravno predstavlja, onda nastavlja svoj život. Dođite, upoznajte život Sokratov i kako u demokracijama i takozvanim demokracijama glavom nepravedno plate i njihovi najveći sinovi. Lijep pozdrav.